mahamba phela bafuna ukuhamba uma ngabe ungasesangweni cishe bangafona i-truck ifike lapho ithathe impahla zakhe. Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Bekilebeletse uthando ne Sthembu episode ya mafello gomme ka re marantato a re boleleng ka Baba Mseleku. Nna o ya ka nna ke bona o ka re Baba Mseleku o rata attention mana ge a bolela a re ba ba tsamayang a ba tsamaye ba ba shalang ba tlo shala Mangwabe ke ena e leng gore a ka no founa truck e mo emetse ba swantse ba tšee diphatlho tša gagwe ba a tsamaye a ye gagabo goba a bone gore yena o ya go dula kae ge a fetša o bitša Mangwabe for a date o tlo mo hlalosetša ka gore yena o nyaka wife number 5 e tlo tla wa mo rapeletša wa ikokobetša go yena gore a o dumele se leng gore o bolela ka sona ka ge le gore o boletše gore Maqele le yena ge ba mmotša ka yena wife number 5 o ba bontšha ile gore o nyamile o nyaka le go lla ga thabele se leng gore Baba Mseleku wa se dira Makhumalo le Mmayeni ya se ba bontšha ka gore ba ka ge le gore o ba nyaka wife number 5 a senke ba bantšha on television ba bontšha gore o reng ka bona mara o boletše gore Mmayeni o šetše a mo amogetše ore o lapišitše ke gore a hloa mmotša ka gore yena o nyaka wife number 5 and then Makhumalo yena ga ana le bothata o dumetše ore o nyaka go kopana le yena a kgone go mo tseba a mmone. So Maqele first wife ke yena e leng gore ga a rate so ke nagana gore ka mokana ga bona ga ba se gore ba rata a ba rate ba no be ile gore ba gapeletša ke seemo ba gapeletša ke gore monna wa bona ke yena e leng gore o gapeletša gore o nyaka e Sethembu ene a gona le gore ba ka gana ba re bona a ba nyake se e leng gore monga motse hlogo ya motse e nyaka e Sethembu so ba gapeletša gore ba felletše ba reng re dumellana le seo e leng gore wena wa se dira ka gore ke kgale le gore o se botša ka sona ge Mamkhulu a šala a nyaka go lla ebile Baba Mseleku a kwatare Maqele ga a bereke selo yena o mo direla dilo tše dintšhi Maqele o no swana le finisher e leng gore e no dula ka mogae a gona le mmereko e leng gore wa o dira o no dula fela sa gago ke gore a no fa polelo fela a no fa melao ya go se felle a se ka ba dumellana le se e leng gore wa se nyaka wa kuša gore go a lwewa ka mogae ba lwa batho ba lwela gore bona ba nyaka kore Sethembu sa gago wa sa gapeletša as long as e le gore yena o nyaka go bona go na le mosadi o mongwe ka mogare ga family ya mo okeditše ka gobane gore Sethembu ke ntho e leng gore we fiwa from it's like o gifted ke ntho e leng gore o tshwanetse gore o e dire wa gapeletša gore o e dire jwale mara ge le gore wa gapeletša ga gore o tshwanetse gore o e dire dintwa ke tša eng wa ya tshwanetse gore a lwele basadi ba gago a gapeletše gore ke a senyaka Sethembu ka kgang le rata le sa rate se tlo ba gona ene le gona a bolela gore wa tsamayang a tsamaye ga a fetša wa sepela o rapeletša yena Mangwabe o re ke nagana go tliša mosadi o mongwe wa gopola ka nako o nrekela golf shirt e gore ke neng ke ka nako lerato le sa tuka ke ka nako o sa nthata ga kudu Mangwabe ya re wa tseba keng o ka no bona Mseleku a go bitša for dilo tša mohutu o tsebe gore go na le ntho e leng gore o a tseba gore ga o dumellane le yona wena o nyaka gore a go botše ka yona o tlo go naganetša ka dilo tše e leng gore ga se tšona ntho a e swanetše gore a e dire ke gore o swanetše gore a no ba straight a bolele gore yena o nyaka eng go felele gona moo so Baba Mseleku o mo rapeleditše wa ba rapeletša basadi ba ge camera di thoma di tloga mola wa sepela ya go ba ncenkeletša ba rapeletša ba botša ka mokgwa e leng gore yena wa ba rata a ithapeletša go feta tekano go fitlhelela e le gore ba feleletša ba tšhentšha menagana bona ba dumela mara mo dikhamereng o no bolela tše nkareng yena wa nyakang go tsamaya tsamaye a gona le ntho eo a ke dumellang le se e leng gore wa se bolela ke ngwana e le gore wa ba rapeletša a fetša dira mara o gapeletša gore yena o swanetše gore a be ka gare ga Sethembu a tsebe gore lena le bona jwang ge ba ba tsamayang ga ba tsamaye ge a fetša a tsamaye a ye go ja dina le Mangwabe mola ba re Mangwabe o emetše ke truck le nagana jwang le bona o ka re motho ga a rate attention ena le bona o ka re motho ga a nyake go dipolelo a ke bone e le gore se a se dirang
o bolela nnete gare Mangwabi o swanetse gore a tsamaye yo mmolaele gore le yena wa morata ke re yena gore o kgone go rata basadi ba bantšhi ka nako e tee o no spice fela basadi ba le wa ba rata ke yena tsebang gore number 1 ya gagwe ke mmammola gare ga basadi ba le ba 4 and then le yena wa tlang wa bo 5 ke yena tsebang gore ke mang a mo ratang a kudu-kudu ke mang o mo ratela eng o mongwe o mo ratela eng. Alright, ke tsona tšeo, and thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo, tada.